Orukujunanizibwa okwibitaka ryegombora George Ryondo kandi ogu nibagira ngo akabaho mukuru w'entebe ya kashatu ahabwe gombora ya Buremba no kwekozesa obushoborozi kwiba itakeri no kushanga muri itaka rya government nditwagwa umuntu kandi atarutungire mu guteka ahabo obushoborozi buyabereye akarutwara Ormeya obwahati Ray Kanoni James Matagizi niwe yayebembera abakuru begomboreji kuza owa RDC nakao na mukuru w'entebe ya katano kutwara ebihandiko byabo no kwetombwita kuteri takeyo washanga miliyoni akataha twafata amabaraga begara umuntu kumitaka washanga itakeyo ryo miliyoni wamweta ngo itakeyo arekure yakoreka ibyapa bena hati biyomu office ziri kutukeraho batuhereze ubuyambi itakeri rike kugendera busha kandi akagumiza mu tukamugira ngo tikira akagumiza mu nayombeka ukashote natugaya nagaya n'ihanga umwaka gw'2025 nubwo Ryondo George yatunga icyapa cyitaka okurijera Atagizi Ormeya obwahati kandi ubwo Ryondo akaba ari umukuru w'egomboreji no kwekoresa obushoborozi kutunga icyapa cyitaka iki HRDC na chairman Katugunda bajumera mu mwami oyo ayino omusanga Ryondo nti yali mu biseera ebyo yali Ryondo yali chairman LC ngamanyi omulimu gwo kusoka gwali ku mataka lya government arena lya taka lya government nalisabira mu ekyapa mumanya that is a mistake Ryondo wekyatubere ki muyamba nokubayimereze kyone kyakwenda kukola itakera naba Buremba nabo nokugumuseza kureba ebirari mu kuchongozo ebyona ndija kutereza ekitarakore twene ndihona kantani feedback ngabo bayine byabo sikore bayine byabo tubataye rero bakareta byanjye bazo mukoto batiye byabo n'ibyanjye rero turebe mukamuhitakanura itakeri niringana oburingwa bwa ndonde 10 kandi obwahati ryatandikire kombekwaho otireho no kutinatinsereza abakuru ahagombora Gashakwa Richard Nahabwe.